Manipur thil thleng sang social media le national media kan hmu te chuan India mai ni lo khovel mi te abar khai ta hle mai heng kan hmu ba ka thil thleng te hi awmangem chung thil thleng te chu tona kan hmu thei chinai rap thlak te hi lo ni ta se thu dik he ron lan chwa meu chuan kan mishing puite laka kan che dan hi makti hian a soifia zawangem voina the life where channel ka konkom tur hi Manipur tlang le phai ti tloa boina chungchang abur thu the tura nitam tak seng tu le Christian news channel sang thuron pe tu pu babu vargis kom na hun thatak mai kan nei theidona alo mum tak zet current thapar pu babu akam keuna ka soito angkhan Manipura thil thleng sang te chu India history a thlengai lo tamzo kan che chomol mul chuni a chungzinga then khat langsar zwal kuki meiche pani sarwa ka kaltir motor silna thok meiche pani pong swalte meininga a meichia kumsom pariat mi pong swalrun ani nuwa tha te meiche then khat in chunga kalkhuman ni nuwa halum tele Manipur University a kuki zirlai meichia te an hostel toilet a biro mei te ten tha tuman ve te kha kan she ome hengte kan han ngai to a hian engang thil dang te nge thleng la kan la shiat lo te hi zo na chan har satak ani shi a pu babu thamasa lok khan Manipur tlang mi te chen na le phai mi te omna huna kalin amuna imit nge in thil thleng te imu a ibeng nge in Manipura cheng mi sang ten antwar dan te sia a he kan zot te angche Manipura thil thleng te hi enge kan la shiat lo om theyang babu vargis ama sain in komna hun thata kan nei don wangle Manipur chungchanga thudik aron piana na mi chi sang ikomte wangin lom thu ka soima sadua Manipura khaninga zet kan han chama Karwal Khan Catholic Puithiam Panile TV channel pathum ngotin mintel puiboka nikhata darkar som pathum hun sang fangin kan kalkwalna kan himnan commando tele Indian Army te pek kan ni a kan thil mule sia te chu soingai na omlo khoparap thlakani chung kan thil ton te khai khomnan Manipur chu thi senrimin abwal ti hi ni Manipur leirong chu biakin chenna in school le zirna sang te hal anni wangin rongdum le budrong bak mu tur omlo kan thil ton ka te khindan ber chu tuifin riat zau taka vur khang om achip chau lang ang hi ni vur tlang hi Manipur buai ni se kan thil sha chin chu atlang lo lang de ang khati na ni kan cham chung khan ni tin mai ni lo dar kar tin deu tho khan thu thar hi kan sherenga nam tin ba ka sa kho sang shwai tu te kan koma chu ba ka zirlai le me chi shwai tu te pokom na hun rim chang takan nei bokani chungte tang chuan thil ni na tak first hand information kan che theya indona re renga thudi khi twar tu casualty masaberani ti hi kan che thawin karinga heng kan cham chunga kan thil ton te tang hian heti hian kan khai khoma mitui hlauna beidon na ti hian a phone kimberang Manipura hian mishing ti toranom to lawa achan chu tu po hi to na chuan meite emo kuke mo anni vek mai mishing ti omzia hian kongro asulem lo current thapar pu vargis tuna karon soithil thleng kan shiat lo shiat belineyem heng ai rap thlak te soitor hi ala omin iringem babu vargis imfal kan thlenchi akhanin pakhata kan luta meiche pakhat aunau pa chu meite ni in chu aunau pa nupui chu kuke nula ni a chunu kan kom chuan ni somriat pani chungzet aunau pa nupui chu abi ruk to thu soin me ni thum zan po khan meite mi thin kha chuan tha tumin anin chunon luta mase kong kan hung lama tagin tan chuakin in sanga abirukwala tun thleng hian khonge apasala omashelawani apani na chuan khopa khata kan kalna chuan mishing ruang pasari te chu kongsi ra zal to panni a phume mo hale mo annilaw uile ran sadang te eyatan anda top kan hubokani kha khwa kha in za tanga za somnga velek anni a mishing veivak tu ma anum lawa anro sanvek bokani kathil ton pathum na chu Kuki Women Rights Federation President Pikin Lee kan komna ni a Imphal Nursing College a meite nu ho chulutin chuta kuki nurse zirlai te chu khongai na telmia lawin an sama an nuk chhuaka heng nurse zirlai ti han za ngai tura an ngen na po engatan ma ngai lawin an mi pati ne na pong swal turin an pek nuwa pakha chu tha zuini in pakha dangle chueng tin tin mo atlan chi theita shama tin me nili khan office a omlai chu meite mi thin khatin kuki mi anon te chu anon tlan luta
kong ka kalin chung ron tlan lu te nun na chu a chan him bokani adang le chu kang pokpia in pakhat kan tlo le a chu ina chuan nu pakhat le afa pani ba ka me chidang pathuman oma ni thum le zan thum ram hnuaya meite ho lavin an tlan chiat nuwa naga chung kwa pakhatin chan himin catholic kauran ten camp an siama anom mek bokani karan thapar ama sabera ithil ton chungchang kha khan zo chiang lok chenga meiche pakhat afa kumni mi lek nen ni somriat pani chung in sang sanga abiru ti ini soin kashia a achan cho pasal kha meite ni ma se ama ku ke ni wangin meite hoten tha tuma an ve ring wangin abiru kwalti nania babu varges nizan loka kabyak point alabiru kwal ringa khamini tangkhan nizan thlengkhan apasal la mulawa a unaw nu chuan apasal omna sia ama se inbyak po ngai na ton din mana aom lo wangin inbyak po ngai na ton din mana om ri lo wangin khonge pasala omala shelawani karan thapar ithil soijinga pakhata khan mithi ruang pasari tanga pariate chu tuma phum toimo hal toimo anum lo thu soin an ruang te chu uile ran sadangina ane mai thu isoitela babu varges keile ka tv crew te so chumi hmuna chuan kanom ringa thalak mai ba ka video in kan record ani ruang pasari vel tu ma boy puilawa konga le ring chu abul vela uiten an ei karan thapar manipur boy chungchanga kan na shat ve ngai mi alo thil thleng pali lai min shila khang lo thil thleng dangkha kan na shat lo soitur teila neem babu varges refugee camp pa omte hiral tlan anin ti do lawa chomdol na camp pa kan wakal chu darkar khatpo mitui talovin om theilo tlukani meiteile kukino pangten kan kutwanin mintran pui theilom ni anhan ti lomlom chuan mitui he asur zungzung mai nule pa kan nei to lo eile intur ba ka thomno hak lai che hi kan nei ni anti te chuan tun thenga hian kabinga antrapo hi ala cham banga camp pakhat kan tlona pa lavalai deuh kan kum chuan heti hian soya kapu he kan state boina omma chuan zirtir tu kan china chu ka hlo chuan kan pui fanau te ka chom thin ma se kei mu na ber school chu hal chiat ve kan i wangin voina chuan hi kadin munani ta a na ka nei lawa ka fate mamo ngoi leina tur sumla ka nei buksi lo ti in mitui tla zoi in min shil bok karan thapar news channel le chanchin bua kan mu te hi chu manipur thil thleng za sompo ni phalawi ti naim ni babu varges chanchin lungai thak hi atira ka soi angin darkar tin ngai thak tur oma khwa a emo chomdol na kem tlo tamle sha tur tamti na ni mai karan thapar pong swale in tha chungchang hi kan zot lok chenga kan sha tamzok hi chu meite ho che dana ni hloma kokila mi te hian hetiang lama hian nu ma an lo nei ve reng em pong swal mi tha thu buai ti vela hian babu varges lelam hian thiam thu soitur an nei ve renga thu in chu hi chu om renga chu wangin film khurdewa an thu soite kan don son hi angaya lamka district a hian memorial place shadring na mun anti soma ta chuan kuki in emo biakin emo zirna munang te ti chha to za chu zia chwa zelani karan thapar jun thalai holvel khan imfala tanga hlawak lo kuki te khopa kha chu meite ten va bein mi za tanga zani lai thi anga report oma hemizan lala yan chief minister biren singapore in rol ngal watin sipai te chu chung mi thi ruang chu aseng hoitir ti vel chungchang ishvm babu varges an soi kha chu ke point ka shia a ma se thil thlendan chiang kwang ro ka shemai lo achan chu khang hun live khan internet service khati to pani wangin thu chiang hanin zo zung kha thil theilawani wangani thil thleng chu om nge ya ma se engzan nge thiemo liam tor za thi asia theilo ani karan thapar manipuri hanjin khan kuki te chenna lamka vela ikal thui soya khang muna meite te kha kuki ten soi sakemo tha emo anin le lo te ti chha sak an nei imit nge ye mu te omem babu varges kuki lamin an soidan chuan in pakhat an ti chat me ka muwa chuan achunga cheng te kha an tlan chha tir vek nuwa chau in kha bulldozerin anor chha an ti a tin indang pathum te po an tlan chwa tir nuwa an ti chha ni in an soya tin nu naw le me cha te phei chu an khoi ngai lo thon soibok meite mi ten an ron be hian an mani in ven nan an lo do le ringot bak chu wati boy masak an tum ngai lo an ti ni karan thapar nili vel kalta khan bbc chuan hetiang hian atar langa meite khwa pali te chu kuki helten an pong ka chiam thu an puanga chung khwa te chu dolai thabi yang khaman ekoile liton pokpi te anni a babu vargis kanhan cham chung khachuan chutiang ang news chu kan chelawa mase hetiang ang chu athlen be theina chance chu asang ve thove karan thapar mishing soi sakvel chu kan du tok photanga
Imphal biakin ti chiat lama ipakai taila Manipur Archbishop chuan Indian Express a hril danin biakin zani somli pakwa don ti chiat ani thoshila mase kuki lamte chuan zathum somnga pasari ani to tinan soiboka enge Imphal biakin din munte kokomi shwai tu ten an soidan chuan Imphal hian biakin ti chiat engma lo thule chung biakin te chovo inni thleng hian honan ni in rongbol na te po chunzomani antivele tlatboksia Babu Varghese data mumal tak aumlo na chu biakin hi zani somli pakhati chiati hi kashia danani a darkar somthum paruk aral nu lokhan baptist biakin pakhat katlo na pastor chuan an biakin kum somruk pasaria upa chu meini thum khan meitei zarwalin lu tumin anon huala mase biakin kongkhar khathirani wangin an lu theilo thu soya tin chumi chu CCTV min entir bokani tin heng biakin chen khatte hi chu rangwa vela khorpum mai meite anni hloma wangin biakin chiatia soitur atitam ve ani ome Imphal hian biakin ti chiathi kamit nge in som kapmu e Karan Thapar Meitei Christian Church Council te chuan thu chwa heti hian an siama chuan Meitei Christian te chu kuki Christian ten an be thole Professor Thangjam ka komina asoidan chuan lamkha Meitei biakin pali ti chiatani atiboka heng thil te hi Manipuri cham chunga mi ten an shil ang chemo imu dan tinen enge isoi fia theidowem Babu Varghese Thalai pani kabiak te Rohitale Samuel ten ni a an soidan chuan heng poi khoi tu ti han kuki ten kan biakin minti cha sakti in soiro u minti angin kan soini anti a Samuel pa phei chuan ka fa pathu soi hi karing lo a chan chu chu tiang thil thleng omse ke point ka chia anga ti ni tin meitei biakin paliti chiat Professor Thangjaman asoi kha chu ka fin fia thlapa thudi kani e biakin paliti chiat ani Karan Thapar Kokomi ten European Parliament President nena anthu sohi angai in kan chiar chhuakange Meitei Christian te chu heng khwalam ka cycle kangpuk pe tangten noi bo tumanni ti in kokomi shwai tu te chuan le khan thona lamka izintir khan heng tu na karon chiar chhuwa hi thudik dot nge thudik chanbe ni Babu Varghese meni thumnu khan meitei te tan chuan lamka le ache vela om ahim lo angbokin kuki lamte po meitei te tamna khwa kha him lawa he hi thudik ani chu wang chuan kokomi ten an thu chwa kha chu thudik chanbe kan ti theyang a chan chu ale lam ve ve ti hian an sahim nan anom na khwa an tlan chha chan vek to ni tin pramod singa ikomna thu soi kuki ho chu kan that chimit vekang ati kha soidan pakhata chuan Manipura Christian te kan noi chimit vekang ati na ni e antibok Karan Thapar Meitei Pol yan de upani te hi ton Manipur buaina hian an ming hi aron langjing angreng khop maya Manipur buaya kuki te chunga poi khoina thlenga po heng pol pani arambai tenggol le Meitei lipun te hi pu anni a engi han cham chung khan heng pol pani te ming hi alarem Babu Varghese ama sain thil ti chian tur oma henga thil thleng te hi Hindu hoti anilawa Hindu kal filor extremist te ti ani peace rally kan neya chuta chuan Pol sang somni chuang te ron telve in Hindu sa khwa shwai tu te po tam tak an ron telve thawani Karan Thapar point poi mo de wiron soilanga hei Hindu versus Christian ni lau itina Babu Varghese oni e hei Hindu le Christian te inkara buaina nilovin Hindu kal filor te malak na vekani e Karan Thapar Hindu kal filor iti te hi arambai tenggol le meitei lipun te hi ti na emni Babu Varghese anma ni ngei soidan chuan heng pol pani te hi anni e Karan Thapar thudanga kalle taila Manipura mi sang ikom kuki anne mo meite anne mo naga te poi kom karinga Manipur police ti han tanbi kan nem he boina kalme ka hian engang chenge dan le thope ken ko na lama hian ma an lakdan Babu Varghese andin munhi aboi thak ve khop mai meite lam lo veng ta se kuki ten an chipui an tran anti a kuki lam lo veng uluk deu se meite lam chuan kan mel ma te an tran anti vele zel buka ke ma ni thil ton hi kan soi lang ve ve a ang mel nga dan zela meite me chho hian min check zela police te chuan an lo envel mai jok khopa khata checkpoint an lo siama phei chuan meite nu pakhat chuan kan kal tlang kha aphal lawa mase commando pakhat ron kalin miron chan theilawa heng mi cha thi tu tin nge thu nei na peya min lo chekhi ka ti ni Karan Thapar isoi mi chepol kha mera paibi ti na ni karinga heng me chepol te hi meite le kuki nol puiten engtin nge an soidane mo an mudan shim ni vele Babu Varghese heng me chepol ti han poisa an khon thina
kan zinga telve Reverend Johnson a peichu mera paibi member pakhatin puisa peturin aphuta heng puisa te hi silai le amule nan anti a tin henga duty turian in tinatangin meichia pakhat an phuta duty theilo anom chuan cheng zanga an choitir bok thinani karan thapar engtini heng puisa an khonte chu silai le nan an mangei ni ti isoi thei Babu Varghese Reverend Johnson a chunga thila thlen hian keini chuan Manipur kan chwa san to a atu ka miron biakin asoya thil thlen dan velte heng meira paibi bula lo om naga meichia ten Reverend Johnson a hi anchilani ome karan thapar ani le army le paramilitary te kukile meite te an mudan ve thung Babu Varghese anni po Manipur police ho ka soyang chia khan din mun chuni duangin thilti torte anlen chuak theilo mipui ro rel na ni top meye Manipur hi tona ri chuan IPS retired pakhatina soidan chuan police station atangin pen khatpo ruk chwa police station atangin pen pakhatpo ruk chwa a harlaya state armory atanga hetiang za zat ruk chwa theini hi kathil sha to chuan rap thak berani ati journalist pakhat phei chuan ral thuam sangli nilovin ral thuami sangria don ruk chwani ati bok karan thapar Mizoram NGO lian pakhatin meite Mizoram chengte chu an sahim zok nan chwasan turin anti ti hi thurikani em Babu Varghese oni eni zanlama imfala ka thianpa ne na kanin biak na kan soi chuaka mi zani zathum don in Mizoram hi an chwa san to thua soi hei Manipura polchen khate tumchiani notice state danga huat na ti dar hi karan thapar Pu Varghese inkom na hun thata kan nei hi alomum le mai social media le newspaper tanga kan chiat lo thil thleng sang sang te ine na tringin kan chiat thei pha a kan lom tak zete